Bismillahirrahmanirrahim. Hamduhuri Adam Togaveri Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salama barakatuhu dua kurani. Mi ummata kaukrevi man Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi salawata salam ga eklefani turaluna mitur sahabin sham kuran. Minister of Arts, Culture and Heritage Al-Fala Yumna Mamun. Ministry of Arts, Culture and Heritage, Ministry of Education, Ministry of Islamic Affairs, Adi Sarukar Gehem Wuzara Thawge is wedding. Divhibawge Academy ge Rais Dr. Ashraf Abdul Rahim. Divhibawge Academy ge memberu Mozefun Dawlat ga Izzatering. Vaahaka Dhekkumuge Satriswan Mubaaraaiy ge Izzateri Fandiyarun. School Thawge is wedding. Mudarrisun Beleni wedding. Mubaaraaiy ge Sharaferi Bavering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alugandu Mubaaraaiy ge darivarege bæverige haysiyatun baatuga bæru emme fuhiwa kamaki sharaferi mehmana evvana hasil kuda kudinna inamu dinuma deeteriya Vaahaka dakkan miha koeruwi den eenaga Vaahaka nunimige miti benjeheni heda bodeti tashta hawalnu ema kurukol leveto mase kollana e names Mubaaraaiy umurun gagganaka baara haragara harum feshigen Mubaaraaiy ekomme aharaku baarba mun as Mubaaraaiy coachkan koddi miyadu sharafer mehmanege haysiyatu Mubaaraaiy mi tanuga tiya dariwarunna belevenina emmiha befurna mukhatab kurumge fursatu libun kamattaga alugandu wara ufa kuran alugan fakhuru veriwan adi ekamattaka academya wara boda shukuru dannawa miyadu alunge emme iswajbaki Mubaaraaiy ge emme ha bæverinna mubarak baadiya tahuniya denna komme kujjaka mita matin wane nulibidan ekama ko Mubaaraaiy feshumuge rasmiyatu ga alugon Vaahaka dekkiru dannawali faden mi Mubaaraaiy tiyakudin hayatuge kantattaka hayataka tayyar kurumattaka ele muhimmu fiyawala miyadu tiyakudin teedi fiyawala tiya kureve masekkata ekamattaka tiyatenen komme kujjaki ves wanegge milkuweriya ehemima Mubaaraaiy tiya kudin tiya kuri masekkata tiya beleniverin tiya kurevi masekkata tiya mudarrisun tiya kurevi masekkata alugondu assari baha sabas raddu kuram Mubaaraaiy sharaferi mehmange zimmata ada kuruma alugandu hawal vidu alugandu hita hitun huwa kurin alugandu hama nuwana me Mubaaraaiy fahra jalsa sha nimma jalsa ekani anna sharaferi mehmanaka kandima kuri gotun alugandu adevoni emmeriyaku warabboda maafan eden bæveringe haysiyatu warabboda maafed ekamaku masekatuge kantata hori gotun zimmata hori gotun evver ginai naadavoni eh names alugonge ali amir YouTube upload kurabba for by video ta kudinga Vaahakage by huriha video ta ken alugon belin mire hada furiha me hada molete kudi mihar Mubaaraaiy hinga gota alugon me Mubaaraaiy ga bæruwi zamana warat tafat tiya kudin Vaahaka dakka raagu warat tafat beenun kura basmagu warat tafat e podium kare huttile hunna sali goggandu warat tafat waambes jehne miha gina duwasve ashraf sa vidalu he fura furiham ve fa Mubaaraaiy mehar me umuruge gotum ehema tafat annan jen tafat nasiye masale alun handange buri alun emme funta Mubaaraaiy eri haru Vaahaka dekki abadi duwas emawdu ehar huri husehen kulivaru duwas timavish duwas suwanuge duwas egota anen aharu hus haletta aluganda jehuni alstaz Hussein Shihab ge tawbin ge dalsa Vaahaka dak bay kudin sharafer mehmane ge haysiyatun Vaahaka dekki bay kudin lemverina khavir kuri eves ahare den alun handange buri hama gamus tiya kudin mehar birugannan kanne mehem bunima mawdutan nude ahare hama ekani daira alugon men gos guruwat nagani birun turuturani mihe fai nagani daira
negima kulli sihume kun liste diha mawduin mawduwe kuriya kun neenge kon mawdu ekkam eyat tayyaruwegen den Vaahaka Dekkani miharu tikudinna libe 3 minatuga wagut kole alugon handagapure dattoriyat 1 minatu wagut kole libigen adi alugon men tiben jene tikudin he ekahiri tanik gennu stage mati emme kurimati den ay gudu gudu alane handane nuhunnane den hodani eki ukuluta gina wagut hodane mitanuga mawdu note kora innani mikologu innani fentatte bandava academy wara boda visnava kurabi kame ehema wara laslahun hingala fa gos fentatta fem foden alalen ehenya waran awah bowen fen eka medunu bowen laslahun fem fode bolen waram madu medugor podium kare anna ira galam vettena bimmacha uniform ga rulen arana den uniform rit kolla galannaga hamaja hilar onnani fasfara kameru gos mi ukulaki mi gina wagut hoduma mawdu boltere rawaluma mawduma thandan kolluma e hoda fursata mihar tikudin den ekakanta ken qur'an kama alugon padani ekam qur'an kan yagin datto he mi gota fursata gina wagutu tayyaruma libigen diumaki kurarsa vidalve aluwen him rangalu badalemi ei hama gamus murs alugon men gamilla tiriyunumge wattafaali hunna gotun kamen hama mihin koldahre bunar kanuwe kure vene detto Vaahaka Dekkumaki kulli mawduwe mehem bunnyas ei kulliyaka kureve kamen nu kulli mawduwa Vaahaka Dekkumaki tayyaruwegen kureve kamen mawdumat ekkoggen e mawdumat genestene goy visnagen e mawdumata gule tafatu misalutan hodan shauguwerika mihun aduha hivwaka gotaka genevene gotaka bolutere faritako adi bolutere dulahamiya genes e farita kokgen ekan kureveni hama bune fahure bahatta Vaahaka nu dekken detto alugon me mitibi umuru miha duwasa boluga nurajafa miharu ekamaku gandu bala mi Vaahaka Dekkeni adi alugonduge ustaz sam Vaahaka fur dekke miadu hama gandu kolega note kurabbe mige muhimmu kamaki Vaahaka Dekkumaki tayyaruwegen ekama ihutiram koggen kuranje ekamaki tayyarumaki hameken timami hayattaka kodde kamennu ei timage Vaahaka aduhan tibi mihunavves kureve ihtirame tiya beleniveni uriha befulu miyadu mitenan as alugonu Vaahaka dakka aduhan tibi alugonu ma riti mainnu en names alugonu midakka Vaahaka kommes Vaahake engi danekama ehemima alugon menves egota visnagen alugon men Vaahaka Dekkuma masekke kuraer ei tayyaruwegen kuranjehe kamaka wanjehe ha minewaga alu Vaahaka kuran mubaarata tayyaruma wagu libuma kives muhimmu kamekka mi Vaahaka diuko dakkawa me kuri mubaarang onna tarihu kuri bage ulan kurevi adabi mubaarata kives academic calendar uge terega himenigen kura kantse gotuga eba jeheva alugon men terega miwagutu kanwek gotun alugon kenega alugon school ni munta warad doste jekamuku mihar adabi kantatta mi kureveni mubaarata harakatek gotuga ennu adabi kankamaki harakatek gotuga kureven jehekame mubaaratatta tayyarumattaka kura hamekani kureve kamaka begennuwa ehennuni alugon men mi kuram beenuwa mi kan kuram beenuwa maksad alugon men hasile nuwani ehemwima waki usulegge terein revigen kureve kamaka mi kantatta adabi harakata bumaki muhimmu kamaka wanjheti ewaha alugon faha kollu ade alun kuderu mikha mubaarattaka ara sharfe mehmanu barak gina vidaluwa Vaahaken ove alugon wes mitaga tiya kudinna dannawadana miyaduge kuda kudinnaki maadamaage zuwanunne maadama gauma hawaluwan tibi tiya kudinne bodu Vaahake alugondu edu itangara mi kon Vaahake ba miyadu visneni mige maana ebuna bahuge ebuneve bahuge maaneki gaumuge kantatta rangalu misraba gendiyumge furihama zimma ada kuran jehe bayaki ejilegge zuwanunne ejilegge masekke terinne ege maaneki gaumuge kantatta gaumuge gaumu wantakan
දෙමෙහෙට්ටුමුගේ zimma ufulan jehe bayaki ejiluge zuwanunne maseke terinne gaumge gaumwantakam gemme muhimmen asase divehi bahaki divehi rajya gemme muhimmu gaumete gemme bodu e baha divehi bahaki miyadu alugon men mi fahak mi kura madiri boge duge aslamadu visnalumum ves kurin ustad bara diuko vidalu ejamige beenu em alugon ituraka kuriyan nugendan enames mikam visnalum salumenne inge e kamuge muhimmuka visnalavva alugon men kahala kudi jazira eta gaumen e bahuri duniyege kankol taw alugon men ge rattoga mihuri kala ruttan e bahuri ehin gaum taw e ruttakun hama fanun iloshpati hada kuniveseba kaha alugon men kahala islami gaumuta e bahuri ema alugon menni tafatu bayaka haasa bayaka wanvi kivegen alugon meneke effade hama ehin gaum taw gas islami riveti sifata e gaumuta go rayitunge kibame se ofene alugon men tafatu akama ki dannawanto alugon menge bas mi alugon menge unique kamaki divehinge gotuga mi tafatu wani divehinge bimuga divehi bahu Vaahaka Dhekkumuge bayaka alugon men viti kiha bod fahuretto kiha bod ufaletto miyadu alugon me eba jehe mikan denegane divehi bas diruwa ala kura ega mane ki bas badal nuane ke nu bahaki dirun huriyecce bas badal wane zamana halata tan kuriyara da mimbaraka bas ves badal wane ekamuku bahuge asas e bahadde lobi bahakura ayutiram e bas diruwa ala kuran kura masekke badal wegen nuane e hitugoy lobi badal wegen nuane ehin kamu divehi bahun Vaahaka Dhekkumuge hunaru divehi bahun liyumuge hunaru divehi bahun muamalat kurumge hunaru alugon men emmen kibaka hasako alugon menge miyaduge kudakudin kiba madama zuwanunge kibaga ashegen numaki miyadu alugon menge emmenge boluge alifawa emme muhimwe zimma ade alugonu komme kamek kuriyas komme masekkate kuriyas komme magam kan yas alugonu handan abadues kurani alugonu e magaman aggoi kom bayegge gurbaniento kom bayegge masekkatunto alugon etanan ai alugonuge kafa almarhum furhani husam hasan manikaki hunarwari masekketeriye kunaviyuma kandanegumuge masekke emme fahu neve adanne mes kurebe alugonuge bappage iturun eta bayaka emasekke daskoddevi alugonuge mammage bappa almarhum ibrahim adamaki emmenge edurbe guruwan kiyawadinuma sadaful kiyama ege turun bokoshumge masekketavves kurevvi alugonuge mama almarhuma amnat musa yaki giya wade ulunu emmenan e hiwi befule nidane tanen netiya gege fendaga fajjeyen dennames den ramdom miskitu fola saf kura mihuna huriha gadiyega kamfonwan miyadu alugonuge miyad duniyega in hamekani mama zoleha musa yaki alugon menge ge hunna hisabuga huriha kudinna guruwan kiyawan daskoddi namaz kuran daskoddevi ebbefra saada kudin bala bodu kurebe alugonu miyadu mimagamuga as mihuri alugonuge maameinna kafen alugonuge mamme abappa vedin gurbani alugonu mi magama genamattaka kuri masikkatu mikahala etake baya kutiyan homme kujjege hayatu gaswan e bayakattaka fahuru eriwa e bayakattaka shukuru eriwa bayebane ha mibidan alugon menge gaumuge ves mihatana gaumes mihatana as wani eta bayegge gurbani eta bayegge masekkatun batodunna sarukarutaka veringe iturun alugonuge mameya kaafada mujtama hidumek koddin aamu rayitunge masekkatuge sabu emihun evi gurbani emihun gaumu miha hisaba genawmattaka gaumege gotuga baavvagen kuriya gendiumattaka e kurevvi masekke alugon mennaka miyadu ellen nulevene ella la nuane ege agu wazan kurmaki migaumge komme dariyegge bodu garifawa zimmai mi gaume gotuga demhettu mattaka alugon komme mi kuranche hekame ei gaumiyatu demhettu qawmuge bas temehettu qawmuge tariha sagafe dirwa ala kuru mi miyadu alugon men emmen
azum kandala masekken kurenche he kamaki kekkure kudinne mi fahubas anekkaves ha mi fursat devvi kamattaka bahuge akademiya wara boda shukur dannawa adi kuriya me barakata ramlaw mahu aluwan men emmenge alukan gabu kurawwa emahu emmeha he sawab member koddavun ade dua kuran tiya huriha kudin tiya kuri masekkata adives sefahar tahuniya mubarak wadi aris kuran wara boda shukriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh